Hello ka ngai lut ka sopi kanam mi te ho tunia hichi the last school media thado kuki YouTube channel subscribe ho jau si na bon un ka jana salam ka hin pi ve phat ma sa chan tu phat nunu nunga hagau thing apoi modan inazil khom tawin a hi ole tunia abana ina sei khom ki dingu chu ipiam itiale bible hi pathin thu di a hi dan inazil khom ki divin ka hin thleng do ki nen pon tho ta le lungki hong pumin anangai jo hiti tia krista mina ka hin ti u ne hi pathin thu di bible topic mangchan ane sei khom pan taw hite pathin thu di bible hi chi wa noi le sit a hin lekha bu za chom chom tam ta omin lekha bu kon khat chu thu sim ngai nom ta ta le ki hil na thei ta ta hin kon khat ki chu malai thu sim history phat chi sa het do na dinga phata ta le science lampong chi na thip na ki hil na dinga lekha bu poimo ta ta ho a hi ve sum kol ve na dinga het do poimo ki ji ho le solkal ki vai pu na dan bu chule lekha bu dang dang jong a umin a hi jong la hi chi lekha bu ho zo si sanga lo pi le chung nung pen chule man lu pen chu pathin lekha bu thing bible hi a hi bible amin dan ai lo le a je hi ane belhaw te bible ki ti ai ho paw a hi pon midang zadang paw wa kona kila son a hin greek paw biblos kiti akona anakila son ahin hichu lekha bu tina mai ahin latin pawin jong biblia akitin ahi lekha bu tina mama ahi jong cho bible min ahin put dan ani belhaw de edi zali masang lai chun bible hi bible ani kitip ngai pon edi zali zo nunga bible hong kitipan bep ana hi je malai old testament phat lai chun bible hi dakai dan bu thulun na bei chale mosi dan bu tin ana sei jivin new testament phat lai chun holy scripture lekha bu thing tin anamin vovin a hi bible ki ji na a paw ki mang ho ana be khom hute old testament hi hebrew pawa ana kisun ahin Aramic paw win jong themkhat anakisun in hi chi ho chu Izra bungli chang somna khana pana somna gup ai in Izra bung segi chang somna nia pana somni la gup chan hi an hi in chale Jeremiah bung som chang somna khat Daniel bung ni chang li apat a Daniel bung segi chang somni la gate hi chang se hi ana hi New Testament hi a hi le Greek pawin anikisunin hichu chang hom chakhat Aramic pawa kisun jong a ki nen hi chi ho chu Mark bunga chang som li la khat le Mark bung som langa chang som thum la li chele Rome bungi chang som langa le Corinth thot khat na bung som la gup chang som ni la ni ho chu a hi ve Bible kisut phat sung hi anabe khom kin hoite Bible hi BC sang le janga phat lai apana anikisun pan ahi in edi zakhat vela chu anikisun chai ahi kum sang le jagup sung phat lut a si Bible hi anikisun ahi Bible anaji mihim zat hi anabe khom kin hoite Bible anasun hi mi chom chom din mun ki bang lo ta ta mihim jeng an hi ve abang doctor ahin leng ho a hi win adang kim khat chu thim ga ho a hi win kel ngoi ching ho a hi win ngaman ho a hi win kai dong ho a hi win chelen na mei jong apangin abon wa mi som livel a hi ve